Bienvenido a un nuevo video. Bienvenido a un nuevo video. Hoy le voy a mostrar 31 palabras que son malas palabras. Ojo y escucha. No le estoy enseñando eso para que se lo diga a una gente. Je vais vous montrer 31 mots qui sont bêtises. Mais attendez ça. Je ne vais pas vous montrer pour nous dire bêtises. Solo le estoy enseñando eso porque hace parte del idioma y son cosas que debe aprender. Je vais vous montrer parce que il fait partie de la langue. Mais moi pas montrer pour nous dire. Bien, vamos a empezar. Lo primero es malas palabras. Malas palabras. Bêtises. Mauvais mot. Idiota. Idiota. Idiote. Idiote. Imbécile. Imbécile. Maricón. Maricón. Macici. Macici. Palomo. Palomo. Égaré. Égaré. Maozo. Maozo. Pendejo. Pendejo. Capão. Capão. Imbécile. Imbécile. Égaré. Égaré. Puta. Puta. Pitem. Pitem. Feio. Feio. LED. LED. Vicioso. Vicioso. Vicié. Vicié. Maldito. Maldito. Madichon. Madichon. Ladrón. Ladrón. Volé. Volé. Mierda. Mierda. Med. Med. Váyase a la mierda. Váyase a la mierda. Allez où l'emmède. Allez où l'emmède. Coño. Coño. Foot. Foot. Ton nez. Ton nez. Mamagüevo. Mamagüevo. Sucesoso. Sucesoso. Basura. Basura.
fatra, fatra, metiche, metiche, sumun, sumun, reme entre nan affaire moun, reme entre nan affaire moun, violador, violador, cadejaque, cadejaque, cuero, cuero, bousin, bousin, asqueroso, asqueroso, salope, salope, miserable, miserable, misérable, misérable, sinvergüenza, sinvergüenza, sans honte, sans honte, sinvergüenzo, sinvergüenzo, sans honte, sans honte, singa tu madre, singa tu madre, conhe mamão, conhe mamão, chapeadora, chapeadora, bracese, bracese, caletete, caletete, freco, freco, fréquent, fréquent, pariguajo, pariguajo, égaré, égaré, pas jeune gens, pas jeune gens, imbécile, imbécile, mal aliento, mal aliento, mauvais haleine, mauvais haleine, barro a boca, barro a boca, bouche sentie, bouche sentie, jol senti, jol senti, tu maldita madre, tu maldita madre, languette maman, languette maman, hediondo, hediondo, senti fort, senti fort, sicotou, sicotou, pied maias, pied maias, pied senti, pied senti. Así que mi gente, recuerden bien que yo le dije esta clase, se lo dejo esta clase no para decir cosas feas a nadie, es para que aprende de la cosa mala también que hay que saber, por si acaso que alguien hablan mal de ti al lado tuyo o hablan contigo
mal que ustedes se pueden dar cuenta. Escuchen, no para decir mala palabra a nadie. Ok? Tendez bien samedi. Moi ba nou quoi, moi ba nou bonal di moun mauvais parole qui l'aide. Moi ba nou c'est juste qui l'aide moun joindre. Yo di non vieux mot qui sale pour nous connaître. Ok? Tendez samedi ou bien. Así que mi gente, no olvide dejar su comentario y comparte este video, dale like y nos vemos en el próximo video. Et bien c'est comme ça mon moyo, nous venons faire vidéo. Pas oublier abonner avec channel là, partager vidéo à tout, quitter un like, quitter un commentaire pour nous. Nous allons rencontrer dans la prochaine vidéo. Merci. Gracias.